langsung balik lah. Aduh, ada diantarkan mah. Ah, tuh bulan naik ojek ke darat. Oh, aduh. Banyak. Siap. Oh, gitu ya. Siap. Ya udah deh. Mang ojek, antarkan kasih nang layak, sabaraha? 10.000 udah senang lah ya mah. Kayak goceng mang, waduh euy. Ya, ini minta deh. Nyaman, tuh. Oh, ayo. Isi ditilang ayo. Apa? Pilih, tapi mang dia. Jangan turun. Nah, mang, turun, sini. Ah, Mang, turun ayo ke kara. ah, goceng yang begitu. Kira kurang goceng mang. Bensin mana? Pira dasar tukang ojek. Pira ge kurang goceng mau diturunkan tengah-tengah. Wah, ebel.